Kakasi Students Union Laban Circle hakan reuterik uyayong arhajar arpulai kalalaj IT de kajing tho shu Deputy Commissioner ka East Khasi Hills ban ujor persya ya kasing Vishwa Hindu Parishad ya kajing yat patba kabalalong haka arterik uyayong arhajar arpulai da kibalik perta Jai Shri Ram Maria Poyah Khamat kawai kaying mini Presbyterian Halaban. Habaya krench kilap pathai kubor hakan reuterik uyayong arhajar arpulai Shillong Club u President ka KSU Laban Circle usamla Ruben Najir uloong bakaseng ka penrem ya kajingle jong kaseng Vishwa Hindu Parishad klem da buram shu ya kiwei kijat nyam. Shu uloong bakat hadu menta kaseng ka buram ya baro kijat nyam pat kaseng ka lekentu bakiwei ru kideban ya buram keliang iwei ya iwei. Khasi Student Union Laban Circle negasi kalau yo oleh Dorcas ya Deputy Commissioner jongka East Khasi District halur ka rally bala penyak na ka Vishwa Hindu Parishad haka arterik u April kum kaseng ni buram ya borok kinyam andre haka cukup poru ni dawa ba kiwiru kiriban buram markeliang ka ike jingja ka ba pen bitar ya kum ya kaseng baki ko jaga bandri borok hawe ba arterik u April kini ki VHP kumbang ki Vishwa Hindu Parishad kila penlong ya karali kebastang nang tena lung injury bat kilayat lu haki lenti jung kalaban haka singi sandi kabari kasingi blay bat haka ni ka kawe ka jing ka hapor bikiat hati halaban ni utap kila sange habar ka laban President Judge bat hantu kilai hala di slogan ki jongki Jai Shri Ram bat kumta terter kani ke kalong kum kadak ban provo iki kristan jong kani kacela bat kum kasenghi imla ban chus ngapjar ki ka ba sungulingo kalong ba hatugas ni ki danru ki pulet jong kalaban PS henry kimshim lale ya kunu ka kimshim lale ban pelat iki tuki beriu ban ong ba kinya chakmat henry kila shulong tangki nong petkai bat ni kondam ru ya kajing bamla jongka laban PS bante lakam yakini ki nang buat nyam ba hadu pakai na pentut ru ya ka nyam jekiwei pat kum kini ki boro nginumla ban kum kaseng nginumla ban simsting ba hakani kasngi ngila yo kran disi bang yong ba dan kamru ba kinong ilam jongka ni ka VHP bande ban pinstom iki namar ba kajingle ka jungki ka along sabapalat har baki pentut ya kaya kayeng ke long ru ba ban penting pensmi kani kajingya drali kamlong ke ek hindi ka long tang kajing penibor ki nongya lenti ki yosnguru ba kum kini ki bre ki badon hakani kerali ki ong ba ngin pen kelaya kami kelaya syaka Hindu state bat kum jubu ba ka ke ek ba jah Gujarat riots lagi ki Islam ki ba adab kinja kum ki jui kinja syashilong ru thì cũng kita ki ka seng ka pendramjur ya kani ka organisation Vishwa Hindu Parishad bat ka kentu iki bor penyat bakade ban le no bat ka ju ko ka kro ka basai she kinu kinyam ba kum ka seng ni buram mi pi inde phiru pi ban buram markeliang kum kini kisngi ni la shay ka de Good Friday bat Easter Sunday ni la shu yo jing te ber bagi don katu kan ni kikin hun kimut kibamut banyak derali nila let ya keren UDC nakaliang jung DC ong ba kamsim don ya kunu kata berkumjur nakaliang police department Henry lara don kum kita ki AKA kum kasenghi ngin pendramjur pala ta kibor penyat kimla bante lakam iki kasenghi kencem ya la kacung kasing jam jingsha ka kani kala janru arterik u April ni rawan tasing yang singit hodi te ni imut ba kabor penyat na kapor kan pethi ya ke jing bakala ende ni ipat baki susngap jarjar teng ni baki sing balang deki ya trali deki ya position deki le bakala kan kono mordor ya to kami di kila asha kendang kila asha awat ende bale pat kum kini ki sing pat kabor ka no shil ka bor penyat kilo shiliang kum kita ki ngin laban pedang tingila ong UDC ba kidai ban sim mordor kidi ban sim action mordor
badai bikin ki VHP baki di ban khot iki ban saman iki bat ngila ujor bakumnu hakasngi Sunday kila ai permission ku mengitip kani ka Ram Navami ka kila ski celebrate hapu all over India haka live hutrik te balik pat haka jela ka jungi ki pilong kani ha artrik Januari kata dia sngi ublay kani ka kamde ka longtang pan provoke ki Kristan ki jungi hali kastia